And liftoff. Go Falcon, go Dragon, go Cruise. Id-direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Spazjali tal-Unjoni Ewropea Rodrigo de Costa spjega kif il-kunċett tal-ispazju ma jkonsistix biss fl-isparar ta' rockets lejn il-qamar u fir-riċerka li qed issir fih dan l-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. Għalli minn dan is-settur jimbtu applikazzjonijiet għal diversi setturi, fosthom dawk teknoloġiċi, fis-settur marittimu, fis-sigurtà, fl-ippjanar urban u fl-arfin dwar il-veġitazzjoni u l-agrikoltura. Waqt l-indirizza konferenza li ffokat fuq l-ispazju u l-applikazzjonijiet konkreti tiegħu fis-setturi ta' sigurtà u dak marittimu fost l-oħrajn. Da Costa deskriva riċerka fis-settur bħala l-bażi għas-sisin tal-operazzjonijiet fih dan is-soċjetajiet moderni. A lot of our economy already today depends on the space data that we use for navigating. So those signals have to be resilient. A lot of our GDP is actually related to that. About 50% of the applications we have in our smartphones, they are using the positioning services that use space data space services. So there, certainly the element of technology development from the point of view of precision and resilience is very, very important. Dr. Michael Quintin, mit-taqsima dedikata riċerka fl-ispazju fejn dan xjenza Malta qal li dawn il-pjattaformi teknoloġiċi qegħdin jassiguraw li naqsu d-diskrepanzi bejn pajjiżi li huma għanja fir-riżorsi umani u finanzjari għal stati żgħar bħal Malta. Per eżempju, kien hemm proġett fuq cultural heritage, l-użu ta' satellite data for cultural heritage li Malta saret qabel ma bdiet issir fl-Ewropa. Indirizzaw ukoll konferenza l-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Kita Toparditanti li deskrivew l-ispazju bħala l-front ġdid li qed jixpruna avvanzi fis-setturi ta' teknoloġija, riċerka u innovazzjoni.